Mũmbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti na arĩrĩtie ngucanio cia mĩanka cia Tharaka na Meru nĩ arĩa kũria atongoria kũmenyera mĩario yao na batige kũringithania akari nkuruki na kuga kũrĩ na ũbatu bwa thĩrĩ gatagatĩ ga akari mĩankene. Araugĩte na kũregana na mĩario ya atongoria baria bagwĩtana mbere kwithirwo bagĩtana mbere kũnjĩra antu babaingĩ baria bakaraga mwankene jo bakiuga gũkendeka kũthingatĩrwo ripoti iria ijĩkene mũno ta Ogongo report. Kiumiria na kwanika ugebo uko nentito cia mwankajo Tharaka na kaunti ya Meru, mubunge ucio bunge ke South Imenti Daktari Shadrack Mwiti nande na mwitetirite kimathoganio mubunge ucio bunge ke Tharaka bona Gitonga Murugara ore nyuma ya kwaranira ntuko yogoro araugite ujo ato kwaririe munthi uti mtatwira mianka 20 no ti unto kumbira mianka 20 ntwire nthiguru yaku no ari kungitura na imbia thimiore kankaro mianka 20 mbia giragio mbira kotini. Tharaka ibo batena title Meru bena title ciago Tharaka banenkwe title deed mnande kile Daktari Shadrack Mwiti arugante cio title deed ibatere kwejera nyumene ona omabo mianka wamenyekana akwande MP wa South Imenti ndiuga gintu kiambere boundary ni ijekene title itumba kweja no tutirikanite manto boundary no ntumo mwanka taito yande location yire kwiri kwou inkuga boundary ira yekirwe egitaria Ogongo commission ya implemented taito cheja no na mpwe mono na ikithoma munda yiro location ire kujuri mpongeri ejo Daktari Shadrack Mwiti aritana mbere agakumenyekana bobwega kwithirwo bena maoni nkurana bungorotero wa Tharaka Gitonga Murugara te kukuga kwina ndo aireo na nonto bonto bobunande aruga ndo ali katikati ka bobo bairishi tetu shikenderea na kwarua mono tetu shikethirwo ikirirwa na inyankoroki komamiro sha bururu ni tuchemanitie na MP wa Tharaka na twaraniria etutete mbere kwaraniria nawe uri antu betu bakombokara bwega na ndi na witikio uni na mheshimiwa wa Tharaka tugetithia antu betu na njira njega bona ubotengani eshoka kolia teti karana siasa jawe bamenyere bakamata miuye kurutira nteto iji nonto kwathuka boka na family ciao patithro bareo inkwenda kwira atongeria betu ba siasa itwije manto ja ijaumite gukuraja mono na itotige kwaraya migambo yutuma antu betu barua itwije bwega kinya akuruba kuma rutere rura rwa Tharaka na njuri ncheke ya kuma South Imenti nitite bakaranthiguru na ibo kwe ibaugite twina thiri kwou ituthingate uria akuruba baugire ati boundary ira yekirwe ni thirwerio na antu batekorwa bobe bwa kenda bwa kumina bwa kumenya nabu nteto iji nekinyirito bisina cha thirikari na kuringana kanyoni muntu wetu kwa rwa kimeke twitite tongere banene kiri ministry ya miunda bakethera bekindia kabakaba ntereyu tukajukia matagaria mwanka tuone ati security iguchoka na area location ya Kaurone lua mono kambi ya chipuni ya itherwe ya choka tukwambiria gwaka yeja ya tharua na onto bau bachoka beta mbere kwenda kwithia dispensary iria Kaurone location nke report ranto shoro TV njuma kuma ya kingina ngine kisoke Nairobi mbeta Boniface Mongera.